Good morning everyone. Ngangge now ang sebelum masuk ke Jabot kami bagian dia. Ini studio thalanya. Kan sabanya bagai yang tongan lagi. Male singer tak male singer. Ang mau introduce kena. Orang kena naik ini. Anu channel. Yang mau guest ini male singer. Ngangge barang tak kok sunai kasih kanya. Acha tini gan samani to thanga chong heda ya bahima tong kia section ni Baik banget ya first time dar samna thanga chong hard time na ya gani ta chelok dai bhai pasti mau selesai berajut dari item kalau sedang naik dari kita tahu ini kita kayak saja acha ni introduce kiya de de ada mungkin para exact time flight chong jabo emek flight chong na ke plane yang baik guys jabo puri ni dige wo batumanya kinaro mai chong de exact mo ge mo guys ini ni gan ni singer Goreng yang orang pakai cekul ni sungai. Acha tini bahaya resam naro. First time dah. Tini nuk lagi na. Mana tini nuk bawa proses. Tini nak kena coba. Kita sampai jumpa di mana? Dah kau keren. Nama Rina. Bos studio baru sampai. Komen apa? Sarinya studio na. Ke kanok bahaya. Maya set song na romantic. Bawa bahaya na hit song. Kepusin nalong na ya po. Dream studio. Dream. Baca baik kake nerok najung di. Borok tini ni singarok, gaya nerok borok sabut kaje karena borok bo sini kok borok sabut terus borok kusuko kayak mana tuh, gaya nerok borok sabut lagi, borok bo first time bersama tengah jong weba, yang guys Oma hikina sing sabut klien anggo, sing borok dia kusuko kayak mana tuh, borok nonggot dia bah hamar klien yang guys tangannya sudah bang gaya nerok naik jong di, ane video na setengah hambar. Kamarang na nasiman lesu ka bunsala su phai bor kai finally tapuna sobe drop studio tanto mo studio mo Sirenda studio ke yang atong sin producer babu kamera producer bai chari tini Kamera kono kun sang tang sai me ba kun sai me ba Cakap kering dongke. Gina rock night tong tini pacak zara. Tini mulai kena interest sangai video rock. First time semua fighting o. Zagawa. Gina rock seno support kelaji. Om sabun joraman mulai. Apa sabun? So